but odi Bono so Bono regional house of chiefs no one a president so say okoba bia obetim de akọ obetim de Bono flag akọ me hu ni boni aye sa apo obeba bi kura me onhwe mani ye me ba be hia no me ba me de Bono flag ni be hia because ochihini e won flag gamanche won flag asante won flag nanu Cape Coast say takrade no some so resume flag ene mpenyufo asi nkonwa ibidi mpenyum komo na de ba no boko ye hwehwe oba nya botre amaye na ye ne adi nkomo na ya dwedwam nsem no baako akosi awiye enti ntempa ma me korre bonche na ye mana kwaba rev chamai akwaba ejuso bumboko oba de adaroma na nyase na de nkomo no Yabatiasi ya dada mkakara. Bende. Bende. Ngisha yache. Ngisha yache. Asa nipa die. Ninu yeska no yinu ama. But that's me. So. Aseme me hawa iseme count. Ba wasu se rev akofa. Oh, that's me. I say rev the more na di bia se star se fefa ya na hone no fom but ni hini ni agifom bi no tintima. Mvrama bono kra tintim. Ha nje esa na nketwa na ayo fom no ya na wayi o mama okay is it revo mu ayedu okay kunu mu ayedu okay na ni hini age fom the media for the on fire ho bitwa no yentwa no what as on fire ho this are open offer nyewe okay atie for madam so bi e kama na dia yede ntimi de so wan kasa oti wa yi wa ntimi kasa me de ho okay chava na ye nkomo no you have channel towards north. Okay. You boko. Mambuzi for any kusasi for and to kwaya umanye. We there. Me can say. Into kwa sorry. Am I resist ho asema? Am I di mu akopie euro tumfu anim? Sure. Am I nyan ntia se otumfu asset bia se etu nkotwere do bia etwere but ya se kwansima ya hu de baaye ntokwa na san sori a chese ya asin kane no kra nsem yi I don't know say what you asema gena wo kan fa ho na me na asin na me san chete fo any African lodge fo nyina omo na mama yete se de metie okay nti me do masepa me ncha me wura odi asempa ntwa bugye oya dwura kontihine ono ane asante mampo hia hen me wura me chiao na afi na anim danso no so ya manteman hen chidom hen na na so me chiao na afi mintinsi wa asem nim bokun semsem no ma follow ache ma koye ndi atwema kohonum akoye research bebre ase to ni ntinu na menyamba so say me ye hu videos ana say me ba beka ho asem okay no kre oho am say na Dormaahene kura kan bi na area Asantehene so siesie ma nyina de o manu atu aha be asem no ba bi eda no am say area Asantehene Dormaahene be ka say area Asantehene timi siesie obeche ni na twemienu anye se otwa ne mpoa ba ase wo hu bibi wo good onim na Dormaahene nim dinti okasa anye se bia Asantehene ntimi siesie okay ba bi asem ne da no ana de obeye ama obia koma ato ne yam no if sisi akonwa ya metiso de ma me kasa se media person okay amakoye hwehwemu researcher me be kasa se me na kode media school pon ni nyina ya media enti me kasa se media person aha media hensam to nchen me de sunsum sam to nchen na makasa se media person na makoye researcher me be kasa okay kakra me ko ho ko hu ye no omoma yeti asese kuzasefo ene na ti asase ne so ansa na mampuru se na se mampuru gufo no eba enti mampuru gufo no bedue na kusasefo eti asase so deda bet tieniye na kusasefo ni hene okay tama mampuru si o se mampuru gufo no baaye no na kusasefo ni hene omo na tikuru no so asase ne so but omo ni hene na se akwese wiase afiti ase na wiase sakasaka aha enti hono na omo obosomfo okay se kuro no ni man hene a aha man konfo na taking charge unsa Techiman kuro e friend tra hona bochoro na no ada na omusi
Trahini, Omusi, Hene or Trakra and Che, Minyas to be 10 and we grab my. What I say? Aha, Sana no modernity. Nansano Musi Hene, and do obey a bosom for a watrano. One we are Hene Krumo, one a bosom near there. Anna, a kind of say Bokwonum. Because for a man see him say, yeah, he but bosom for not over. Na o take in charge omsunsun semno ona na eteki bibia the time omko fa mampusi for no mse ombe bo om ntoko bibisa na obebo om wiye no eho na omusu beji omomba bitinai to ma ba bitana omu so na se ngofu yi omunni hini ho then mama yensi hini inse senka mampusi for na mampugu for no omusi Mampusi hine no, and a mampugu hine no, and a musi overall boss hine. Okay, instead of saying, come Messibia, tried way hine no. Good. I want you to say, I'm Krum ho hine. Omusi in Boko hine. The Omusi in Boko hine no. Kusas for no, or Mom Pambia, because Mom fa and no, and ye. Okay. And now, because you're not assassinated, dear. And to so by hina said, yes, and also by your money in Hinasem. Eti tama anibie bank akranka krano se omaye adwuma na mampusifo hene no ebefra kusasifo ni nyina ekobi na kusasifo no de omo ho ekohye mampusifo no ase omo na de omo ho ko eti tama nkroma ba ya ye pe obi a yebesi school ebia JSS yebesi primary yebesi obi na ene won kwa hemfie na makosi mampurusifo no eso na mampurusifo hene no so no wayi mampurusifo no jakusasifo no wo na ode omakodi anim nti ukokromu a mpanifo mo ho ni nyina no omo be ye mampurusifo na kusasifo na asase ne omo dia no omo twa omo aja na se di jabam good anti anibie ba ya obehu se dabi then I go for you on better how person yeah dear man na mu be di sei na jamkwan a na usame pipriwachia na okotiato ene yempene honna omuso kosi omuso hene na ya papa nkunu ma obebo e be fa ba bi no goshima kakra ho okay enti e ba sa no ye benya ahemfutu e okuru ni so because atem na o my civilized and bia ba wi but amahene minu so ntimi tena kuruba so enti ye ka de asase ne de e kusase for de asase but ahensem de mampurusifo no ene start ye ene asase ne me de a ene metimi de hini ene omo so se ye na ye di hini kura ne free Burkina ene ba ya nti mampurusifo no di sa hini no di wo areas bi mu ewura Burkina honom kura mo start ahensem no ntem da enti se ne furu ne abi enti ida se mode konwa no enti omum pene da sa enema na Dormaahene be ka se otimi yewura asante ntimi siesie a obema na ntwemie meme nkola adwene nie kosasini no ombeye bokohene na mampurusini no onye mampurusifo hene okay if se omoti asemo yase a ebe simple na omati na sundwem enti boko hene nie boko mampurusi hene enie okay na omachim sa so ompaya hene nim sa de a me nkola adwene de case no be end up because asase ne de to call the spade ye hwehwe mu kakra ekoye ye e kire se kusasefo asase na me masase so no wo de hwe Kumasi na wakofa Dormaahene se omedi hini e Kumasi a wo de imagine dine besi nkokwa beba emfa enti bia otumfo beye asantefo hini e Kumasi na ye kofa Dormaahene bi se Dormaafo hini na abunufo hini a owu Kumasi that one there be adwuma but se bunu ni bi be sore se me kodi Asantehene na wonu de enti anochi twality anochi ye se oba be di Asante akonnwa enti twality ne sika ne kosi ba bi no asisika we obi antutu utu no ko fia no na disi ho se so na de oba de
Kasi yankala se. Yankala se na ngo. The banfosi yetinisa. Na yemia ne sa. Asem wo ho a yehu me de me de nyamia se pa say me be a spiritual person. Na me san be ye journalist. Enti me ka asem a me face fact. Na so obi fra Reverend. Techiman na ati aka nsem o mbabu o. Ana akọ Kumasi o mbabu o. I say Bono ni Asante nsem. Musu mko Kumasi e babo me. Musu mbabu na e babo me. Ndi se me nkwan. Go kami ma kami. Me no me nka mabo no. Me nka ma Asante. Ba bia no kra ni da no. Me de beto ho. Usia na babo me ade babo me. Because who nim say asem me kan e no kra. Okay. Enti anko favor, anko favor. Na say enye favor. Na abakosem bia na ye na nanoma be ya to ho. Na abakosem ye atesem ebetime no kre, ebetime ye ntro. Enti abakosem be ko abakosem ho a wo bra no menim de how. Okay. What I say? Asem ni sinu na me menio ba omia be say you and I were not there. Enti ya beti, enti de o ka kire na odi tro kire Yesu ye di ntro ni bi. Okay. Aha. Enti bokun nsem ni de ye de ekote ye no. Asase ne de ekusa asefo de. But a hinsam ne de mampurugufo no ene start a hinsam. Okay. Long ago ansana kusasefo no e de omo ho e ba be wuram. Enti sambosom no e da so I just forget the name. Minim se na e be to afọ nka me refresh my mind. We the next episode bia no me ba me mo sa history na hemfo a omudi kusase akonwa ene ahemfo modi mampurugufo akonwa next episode bia no me de ni nyina ho e wodam ne wo sa ne ma ni nyina ye koy full research. Oh, omubusum ni dimbusum omde start ayi boko ni nyina ama omaka asem we several times ama time na nkromate ase no omko di asem no ama mampurugufo no edifo ama omde konwa no makosa asefo. Okay. Ama babi omadi asem ni bia no me meka se miwa otumfo say tutu onye mistake. Okay. Onye mistake kra because way back no video no me dey send me woni papa me video me dey send o ama omo na so GBC ama BBC mu nyina na so ye say akonya na ye kusase for there. Okay. But so far as a mamprusi for no and a mamprugu for no omo be di kan be di akonya no na mo be yimi mu dia omo so mpene da Bra, komuma kusase na enye overall king e okrum ho. Good. Na mampusi fo no. Nipa na endi mampusi hini okrum ho. Good. Wonji ni se omo ntiase because omo ka se sela mo you because the main thing na omo na start here mo you wan fo. Omo say, ya mfa se krum ha ye we. Ye wadagate hini wa ha. Sure. Ye wo frafra hini, ye wo mampusi hini, ye wo hwan tribia wone hini. But enye wona e man hini. Oni authority. Even a krum ha adikro no kra o monka ho ai boa se kusa ha upo authority wasa mo enti no nipa no se on na start here enti unyi ni se still and say nya aduma nka e bia different way bi ho metima ya nka no metima ya aduma almost a half of it is better than none yemma wo kra eni se yemma kakra ba o e bia obi ka se boko man na kitikiti mam prugufo no enye boko nkwa na yo masase o omo asase bebrebe omo sisi ahemfo bebre o what me was listening nyina o nsema yo mo adwum doso aboba frafra ti nesa ibia no de me de nyina bebre omo wo kura kese o ho nom a mam prugufo no ne di hini wo ho na kusasefo no ti boko enti boko no na omo san agi aka ho enti je kakra no na wo de mam prungu ensa asena aka ni nyina no momfa na momfa boko no de makusasefo na kusasefo na boko honom no muso monje kakra se mampurugufo hene enie na hono kusasefo no doso okay om doso sene de mampurugufo no enti no good enti mu da mo tena ho na muso monya mo hene anase ye mo part of the land kakra bi am benyon se muso masase ni because some of the mampurugus no omo land e wo ho omo wo niema wo ho because omo start here no omo gigigi niema ni bebre e ba mampurugu din ni nyina yo e wo omo ho okay na nko omo ntiase because they say to call the spade ohene na omo ache no mampurugu for hene me de e ha me okay as a matter of fact e ha me pa say panin ti papa no wanyini de ahensam to nche kura wo papa nyina ye ni sei no e mo o man no ebetim de from abone aba o man so
as a matter of fact a bit me from a boniaba enti me nkwa ma dwene dia anka omunye yini mai na onkotena ase na yenka nche ne se efi na ekọ no Ghana fo nyina agi atum se uye mampuru gufo ehene a wo boko but onye boko hene but boko hene ankasa de bia oni boko hene wi what I say aha then na ya yensa e basa me gidi se e de asomdwe be badan se ubeji omu afirim kwa ene de emwa what if say omo try so criticate omo ye den omo try so omo criticate ama mampuru gufo na no so uni say omu kreti gate fufubi e bia wewu a na we aba se boku ni no efri ho a na mbusi fa kan na otubia na otubia mbesi no aditia ya we punadwe sabu David amwa okay about the most worst decision ever enti mimi e kusasini wo ye bokuni enti se mimi wu a hwane ba bokuni ne ba aha o de me fa se mi kusasini wo ye mampuruguni se mi kusasini mi wu a mampurusini enti probability se na otwekura obewure ba bia na otwentumi emewunu high na so betena so a na otwekura ma meyu afiri ho wo so betena so na otwekura yebeku ombe bona boku no eda green obia ni boku ho no oh wow okay obese no is region no na ye mampurugufo no omo asase na nkasa me da ze wa correct me sa ya me nshira okay dear Hassan na say Dormaahene Yura Osajefo wakan ho kakra e o media no so I don't know say what was asema ni na say o say Asantehene akoya de bia alarming anti ase say o mama no kwama na yes ade no okay akosi de o ye na say o me military parade no ni ade my two for inspect here o mu use friends Asante flag and a Ghana flag Asante flag and a Ghana flag Sadi we Asante flag and a Ghana flag no let me nyina so kese pa Yura Saje for age na so because o say o mu use Ghana flag and Asante flag I just say Asante no and so your man and so wo I was think issue national flag no kwano I do use two flags okay sasim we odwen ho say me ade me nye politician na me nim politics more na me mpene nye politician so okay mintimi so kura ma me said me tiam mintimi nye politician okay intimi nim politics mu much so but me kakra metimi akan say me die me hu ni boni a eye say Asante akofa flag bi e dia aba besi o say na Asante flag ni kama na Asante flag ni si wono na Asantehene okay timer na Ghana flag no hono say Ira Muhammad ni ho a na IGP ho ana soja fo pani bi ho ana ban mu nipa representative bi wo ho Ghana flag no the whole Ghana Asante flag no ye adwuma within Asante only okay what must say within Asante only na Asante flag adwuma untimi fa Asante flag enko tamale enko ka say tamale hine ba ya peja Asante flag like how enya adwuma but say Ira Muhammad ko all the 16 regions na which mean Ghana flag or the Ghana flag ko se kotoko vo ko bo match ba bia o metum di Asante kotoko flag ako mimi hunu problem obi so pe number ba jo mo fanto ase o ma no mi hunu how bia eye say Asantehene ko ba bi na ya peja okay Asantehene ba no de flag by ena ebia IGP so ba no de Ghana flag by ye nkire mu say okay what the material Asantehene de ne ho okay or Ghana ni all right but or Asantehene a o di o man so Asante man so okay Dormaahene Dormaahene a o ye Ghana ni but o di Bono so Bono regional house of chiefs no on the president so say o ko ba bia obetim di akọ obetim di Bono flag akọ mimi hu ni boni aye
Sapo baby kura me on remedy me baby shan me bam the Bono flag in Bishia. But ye poor men fast Asante flag mbaho. I Bono for no masem. No more. But sa otum for a baby obetum the flag aba. So otum for a bar put Techiman poibia. Obetum the Asante flag aba. Na ye who say otum for den abaha. What must say? Sana say e bi otum for so ye program bi no ofre yewura you can say Dormaahene. Ono so ko betum the blue flag ai den akọ. Na ya kire say bunu for so ai den abaha. Mimi hu ni boni ai as a matter of fact. Na Dormaahene me penase mo no ani. Eto da na aja or more my friend say video na no me cutting it down. But all the same no we dear. Okay. We dear me dear to call the speed. Make a sebe wo ho asem boni bia be kan na me boa because ochehene e won flag gamanche won flag Asante won flag na no Cape Coast say takrade no some so resume flag Bono for mo flag okay. So if they have this kind of flags adena ye be kasatia but me no na Dormaahene me who is a very smart person okay very smart what am ya kase nipa adwene ye adwuma won papa na adwene ye adwuma okay but ma chire mu kakra say Asantefo no ntwe sika mamo ba mo promo no don nim de oka mbe promo no mo befa aha bia anka camera ya so nyina no Facebook, YouTube, TikTok, ni the anka ye wo bia very important issue more than what we are discussing now. But on say ye ka Dormaahene asem. Yes. Nti on person media for mu ni din besa. E wo manum. Enti we a panyan. Say January February bomb na wa shoot no. Nti April May bomb beba. Nti on ni din sa wo manum da. Da bia mu bo ni din ka asem foforo. Ghana ha na hena na oye the most famous and oye very popular na metimi aka se wa ben ne so ben a obeben ye no mi hu bi o Ghana da okay bia togbe sayer mu na da ka ba ka togbe sayer hu asem wa ben ma okay ayi yewra yendi hene ya na ya ku wandan wa ben ma the whole Ghana naked at the sea. Menkai Yendi for you. Basset Michel, Madame Bako. Oh, Yendi Honum. Bisa Chinipshan to say, or Danny Crack Johnny. Or so try several times and come to Papa. Baby, I didn't say fana Nadia has your poppy up na and a socata yanti once in boom. But Pumna, who quite you run fast so free at as fast as so. You quite not me at some to say, Nanka or Danny or crack. A film don't conform to some Kunu, or some drew at some just on do Fiobia, while Danny Crana with Danny. To Ubacobos on the Tiwi. Obena, when a meow not pat. Nti ohusa na pe me tete se obekra bupe bupura ai say jinapo mu side ho ba bi me ra fidi ni kakra bupe hine no m say jinapo ne ka ho na obebo na ma ne nipa su pe so mo ham nti me kwa mo hwe machimam me enche me fidi asa me tete sansam no I don't know me nim hokore wo me de but okra e bubo bi mu din panifo bi mu din o Ghana so mo ne so mo ha no sa atesem sa na atesem kire wow sa na atesem kire enti ono no odi tumidi ye ene be gidin euro 24 osetu Asantehene odi branding ena agidin na Dormaahene se me mfa tumidi ye ngidin me mfa branding ngidin me de Asantehene be gimidin okay ena odi Asantehene agidin Tomti dina tema enkano eden ya udin emene o say Asantehene very smart wo hu de na Dormaahene ye no etu omo ni din ka hwe da etu onunun me ka say na Dormaahene nunu na Asantehene onsere da Asantehene kola no bloggers no no mo sere aha de na Dormaahene so pa no ntu obokunne the whole Ghana be Bono for
Emperor na Dormaahene asem. Who no one penasem? Cape Coast. Okay. Infante for no. Third design and a tamale for no. Omo pena Dormaahene asem rough. Okay. There's a wase ho nyina. Se oka se omumbo top 3 ahemfo mo Ghana dia. E bi oboni kro hini dia na Dormaahene na Asantehene asa. Okay. Onim hini bia bia. Opa bi san se ominim oche hini. Se onim na Dormaahene waka se ane. Onim gama nche. E bia Ghana na be na ka se akra hina na. Aha. But apart from that no, hina omunim ne pa no. Se see currently no e na Dormaahene. Wow. Because who say Asante apave way no. And na opeko kwa yen so a, odu hu twitwisie. Enti okoka tamalehina asema enko babia, oka gamancha asema enko babia, okon hini bia asema be oka Asantehene asema Asantefo be so so. Asantefo so so wi a lejan nam so. Enti sa nana yero Asantefo be kwa ma. Obunim se omo be ba so no odo Asante na ngasa ye adwuma ama wa gidi nti se me ye blogger wa Asante regional anko kan se ma na makata so azumi se o kan ye blogger bia amfa ngasa me be kwai aha but o kan be pa no bi afa na jannam so some blogger si dia o pe content ono so be mam content mam content nti mun kama na asem ba ko kan ya me se na asem no why serious for be because say GIG awards that was last year, end of last year, Asantehene ko sure you friends and Jama ko was it similar thing is you almost showcase Ghana flag and Asante flag. Na Asantehene good and Jama so Jomama flag no tama no onye president so na ma flag bia nkita no okay na mempangu me de ma no hwesumuna okay say ensi die bibisa ensi say yetu na otumfo say tu say onye Asantehene biuma okoba bi ontimi mfa Asante flag nkoda so yes entini entonti banko da bi say ye bodwa na ya tun sa afre na afa Asante flag me ye bodwa na afre na metum de Bono flag ako okay so nya Bono hene aha oye bunfo nyina hene Asantefo nyina hene you represent Bono good enti okọ betim na Asante flag akọ okay Ibrahim Traore ba hasenum no na tu bonata so many expert bi kasai e no che say omuko alliance ekoye say yere kufuado ekoka bibi fa Ibrahim Traore ho enti okasa asem no wieye no ama odwen se oba ha okay ombetumi achina koma France for enti no obeboa no ho di na soldier for do say ne beba omu nyina be kita tuo ono so be di tuo be kita ne ha mo pene so ansa na omu gi tum se ane mo ka so mo pene so o se me ma obende se wotumi nya no he enti bia Asantehene mo invite in program na mo invite in program no so me ba me dem flag be ba me pene se mo ba pene so mo ka se ane o be ba mo ka se ane wo ma okay nti agreement na bia o makọ I don't know, or no such as a Saramu project Asante flag no as a different nation. And you project Bono flag. Okay. One project they know be projecting their problem be no. Ana waka say yemfa Asante flag no emma Ghana flag say blaster for ko bobola yemfa blaster ai. That be me video be send them out. Okay. Otumfo poku are the first. Na otukan. Ghana flag sinika ne so. Na Asante flag sinika so. Video no. Okay. Nti no otumfo we never have. Otumfo we kura no me to me. Make say wa bon because this is the first time I was say wona nanu ma ba ya de ne dada. Wo to dada wo nya de no wo be so kire say. Ha? Okay. As I feel on try zoom. Ah, that obedi akonwa ene. Afa na be peja Asante flag. Akata na obedi akonwa na uko babia otadim na gbom na uko babia kita ha na ehun Asante na eba no. But wache Asante na chekura sana o issue flag no. Okay. Wache. Wow. When you me so mi Dormaahene, wo so use Bono flag. Wo say soldier police for akọ parade wo
otumfo honom ne ade me kra police for me hu ma se manko abi sei no mo do so mema wo be ma do so se Ghana na ma do so che yi etiade na ye ba pu ya na ba idi ya na bibi ye be ye bibi o ha asuda fo kantika 3rd battalions almost nwa ya che de amra bo naka oso wo mo be twa opuse naka abonfo so kaza on say otumfo a police for the kutwa no puse ye hin na asuda fo ni twa no puse naka bro flag di hin naka ya hwe be ma obeka say mumfa bro flag ne nto na Ghana flag aba hona bia na Dormaahene be nya time aka say mukoye bi ma me be kan say mukoye bi obi ankasa ade na me nkwam koye bi ende Ghana fo nyine be hu say mutan na Dormaahene okay ende be hu say mutan na mutan papa no but unya nya bi ma yen ka hwe wo ye bi ma yakasa that be na me de no kura ni mi po asem but no kura de da ho a ye kan ye nka no kura what I say obi a project ni culture duru bibi babi what we had do Asante for project on culture na de china be ka kire say dabi mo form flag into like how me o tu for to de no krani je be ba so no won ja say all right e je be so na ya say abro yi puma okwan mfie be say 3-4 years eni Bono for anase men kana Bono for enyampoye Techiman omunyampoye na hwe anya ntie se omo bepo aseme na wate afa ho ana hintese bi wo ha ani ntira all these years omantimi anya apo no afi na mo san bi so se mo be no fo apo ade to ho no se nansem sem bebre ovie okay afisem so sabi enye ntumago na ya okay ti apo no na me kire apo history kakra yero akwacha me na ade apo bai na oyo hina owuska na ontanti ni pasem nisika na sama no tie tutunufu a ono wuska sen nti onfa nti yera na bonofo ni tutukoja no okay na odeko to takura nim takura e tano mu nyina akokora ona otano boase no okay tano boase na tano ni ti free okay nti no odeko to na nim se bia mira tano bonofo nyina tuo no mu tujame nti Israel boame na omonsambra ana se we rude we autocratic okay nti a omu nyina etu no etujaro nti mabonofo kwan na omonka de ha omo enkyerɛw okay burunya chi busumi miensa bia na busumi nan bia no mo nhyefa na afahye na mbehye no mo bia nka ne haw na ompone haw ni ngu okay ho ne binya apo no na opo haw no a na wonso wa krakra ho yi e basa abonofo nyina ni beji okay enti e hyase efri honom se ye bepo a obia haw bia o face na atete a ohini bi di wo fam nipaku bi di wo fam oyira na ukunu mpana bi di wo fam utim di ne po asole sofo ho obia utim bobo adwene kire okay to mo start e honom na omo pokosa ngakangakra edu honom a amamra me manage ho aye nsu muko asubo dunsintu asubo yebo kuru na su yebo ni bana mo bona su ya yebo e ka se kuru yebo kuru na su a okay suman kwa hina oho no ono fa kuru nim kita ya wakese bodua nsuwum na opete sa se de be ya musu na yare bia anye de emma okay na fe ya ye ni sana ahoto ene ya subo na ahoto ase de roman for ene ta esa yi mo di to mo sa na o ma bukuru na su bi ho a aponkosu otimiji shire na o matu shire no mabisi o ma hata na o de ama akomfo ni nyina na o mo de kom na fe ya kodunsintu ya otano ba ko e friend ta kwasi ona ya de no kodunsintu no tita kwasi no ono be fakurum om de sowa
woni control bi okay okay say bosom omamo tam on hwehwe duru a memba be fa obekwa ko hebi enti nipa no on hwe sporter on hwehwe tam no nkwa no obemu omotam no e fa nanim sei na omachekere to omachekere wi a ne sirim eba nyina gu ho ne suru sei ekọ nyina wo ho on hwehwe biem na omode ayi na soa ta kwasi no asoa no to omne soa na no okokuru okay enti ba bia afi 2026 ejabeto no obekọ ho no de na akopem ho se ha jabeto ha enti mumbosu muntwadwan mumfa we me ya munye sei na bosom so osomirika mu a osem boat kuramba tese mujemirika di na chisan kopem se ba bia okọ no obi aso nka no okay bosom ne timi yesei tese de efrato no entofom nti so hini bi bewu afi 2026 a bosom no ta kwase ebe lead nipa de nakoho akọ nipa no fie se musu wo ha musu we no mo ye dan a ebeba nti mun kan se on hyen samanse ya sa wo afi we ye odan a obekọ ye ne se azirusu wow nti ye ne sa nti swao ebia accident bi ebesi wo ha na akonti ebia efa Kumasi kwan so musu bi e ho no ebukọ kutu sa dunsin no na akonkran kwan so na akonkentampo kwan so na akọ wanchi kwan so na afasunyan kwan so ni wuni ba be so ade wo adwuma papa na mi di ni chidom hene no ma hene konjwa hene na kwan na oso a me maame o maame achiriba okay asa busum ni fi busum okay nti me maame achiriba na oso a nti se na wa ba Techiman ma hene konjwa hene na de minim nipa disia no obeso a so minim se ni ma boys ni bi ho o so wen gran che de so a obekwa baba na nyina bo say yes bibia firi o ya shima ha tinu ehia na yakodru sintu na ya amamra makuru na kuru no atinye develop kama yareboni bi amba musu ni asane bi amba na fe bibia akoso kama e de ame apo ya de ehia okay ti mo munnim apo no mo betimi aba na mama bahwi okay ya de ehu hia pa nti afi we de na apo ye po anye se nipa ye bone nkwa na ye podidi na tem okay obi o waye papa nso no wo de bona baso obi o waye bone o keka nkwasi asem kire na o de asesa na wada na ho so sure okay wow anche hebe so pese se African Lodge a obedi ho dance ga krana medase kishi sajija African Lodge ye koto lodge fo ni nyina fi we ni bra abre no ya ko Burkina ya ko Togo ye be ko Chirponi ye be ko Côte d'Ivoire ye be ko Elibo ye be ko Palimi ye be ko Kwaita ho nyina ya ba bia ho different crowd na no me sorry yeso crowd no o ma sign the location for praba hono honom no no obeko no na ono asini dan aboso na asini dan aboso how say how boso no amazing what amazing ni boso na ngasa asini fi aboso o tipe potentin be say like pool house be for na 5 obia nte ho nti wura ni dan mu obia su ni dan mu ho no we wura no aka chen say midin de je ko de mbesa fi minya bia kura x bitnam ndi bua me sa afene so no manya kura x bitnam a me di dwan ba ko anadwan mienu okay o de okona ye wi a na wajan ho na ko bia kwa de kosensan ho a sensan ho ada betina bibi ne ko sensan sika na de beto apa de to na de ko okay be eye one thing hono ade ba ko pe na ope okay ba ko just a single thing o ko kasem besem wale besem toka besem sifie besem adwuma ko so obemu so we ejim fo pa why sabra bono humbo one at a time okay I say oba kan ba ko a bia next year oba dance ya we na wasanka anti one after the other so meko ho enche na makako na ba ko so hono funsie e Ghana ha ya ukwa dia odi akoko ukunu atutu anu awe hoso amamre ye na najo but ukunu na akoko no atutu anu awe e wa ofisie ho no ma ofisie no Ghana ya nti unu awe hu ba bia nipa no be fi on beba
bedo do on be ba na no mu nyina awe o mu wie so no mu nyina akọ na o kon so o de dwan de be kwa a o koda se a oh na hwan so ni a o de dwan de be kwa a o de dwan ko dura na waye bekunu ukunu wie ya hu ba bia ni pe on ba be bo manoa awe o mfo bia mfa bi nkofie o fo me banso be wie ma ni nyina asa ansana wakọ ntimi ewo say ade be chi no na unye afunsi na mokọ okay omo be ba on be ka twi wo te say ufri hen why ade de do ba mbedi nkomo akama na mu nyina mo bon komo unhu ba bi on be they will come themselves omo dwiwie so on be sen akọ omo anu so o kwa atade ba ko pese abehye no o hye ne saa na de akọ o kwa unyi sika obotum nto ade enti o so di obi kan ho a ono ne be kita osika do beto ade ama o ba 7 days onchia obi a obehye dem sa 7 days onni kwan so do nsato nsayem so chia obi eno so mekọ ho ti oba bi be a mekọ na papa we are Rollins ko di adro no ho a oboni to awa mu no so na no ombrem letter wa ha ti mekọ ho na no makoka na nsu bi so elibo 7 nyina hia oba bi fa ko ozo honhom ho pa nsu no 7 nsu ba ko 7 ebi atano ankobra densu sa nsu akese 7 ehia area ho ba bi onso mekọ na minyo makọ din komo niema organa ha pa bet onye wadwen se wo pepe ska be jiska fo enti a mo zan on anse papa ya betana nam ne kase guys me nye feska be jiska o se na bi na ope nam smart tutun pako tutun pako sa obi she de video ma obi be diwa obi ade awe firi ho African Lord nye feska be jiska ye de se ade a wo pe no ye be hwe kwam papa wo be fa so a obinya na enkofa nsunsan so boni dia embrew biso ho a ani njikuku asem ho eno so betumi aba wo ba Techiman ya me wo ho na mmo bia ya me wo no me so me dia boa okay na ya chiripo ne ho no chokosefo ne konkoma fo ntokwa no papa na no dware konkoma fo no tu ni sikan ne agyan aduru madam fo no ne ho na me ko no ono ye boni tu a mo ba no enko obi na wa be no boni tu no koy bet mo ba na ntimi anya na ka ni bodi ni enti hwe ni bodi ni ma o kan se bon se tu mo ba no o ye wo ni nyina won hempa boada ona de baba che mi osan che ma sa asma anya ai che wanje wa bi he na sa zo na sa bridge bu anu ma de me fa ho be o fa be se o fa bi zo be ji ma duro ko yo masa wow nti o ka sa duro ni Ghana abo me chini nyina country mu sa duro ba ko pese eni so e Benin pese Benin na man fo gidi se o na bibia wa no a duro one say eni Benin me ka sa ma bu Benin di okay say de yako Benin no omo boa a duro bia ni Benin na Benin agi ni za wiase we ba bia azanfo pa e Benin ai me nada ba bia azanfo fraud for pa Benin no mugu wow don't try it me nim dem me Ghana Burkina Côte d'Ivoire and Togo and na minim but countries na kan and Niger say omodru nyina kwa se tamalefo sk Niger for so wadru pa be omodru nyina akoyi sk asem ko so ndru pa but say o ton ade ye nto ni sanema na onye obi o Niger ho ba bia ana Burkina manemo okay wow I was here Reverend Okodie Reverend Ajay Kwadie ebedi nkomo medini onka ho Reverend Ajay Kwadie o ma o statistic o medini o mambara bone nkom mesie Okodie o me mpe kra no be o oni de mi dwa kra di di Kwadie ke o se ke ni gina okay ke onu kra na be sha ni mu no o se san enye sometimes me born all
okay kode na I short omom di owusu ni owusu ya no ne o kire no ni ofo no eye bet o start ade a obre obebre papa brabon be o Kumasi sa twa ho sa yeah times are home omodwen said alphabet no just normal on say yeah Avram team here from say dependent thinking so common sense for say letter J Jesus ba wian sense na letter J eba enti eba ne sen na Jesus ba ja letter J na din wo benya letter J wo on letter J no energy di akiri yesheda na de buy yesheda designing letter G na de buy with different energy alphabet bia with energy at the buy anya no ntina e ba ha ne osia ye di akiri ade be san ye enti ye be ja rev na ya sore so ono na ye African Lord Grandmaster Ghana ha na se ba bia beti African Lord bia onne penya oda no odo bunyina no enti bibia ni na ma no egu screen so wanti bibia se alfa na ofre na komo bia ho bia mo bia ohia bia which media bo midi any MC for a foreigner multimedia bomori aso be video na kosi na subscribe na share ma adofo na wadun so wetin aja to comment section so amami that's that no essential